Imikino ya Champions League itangiye kugicyura amakipe amwe n'amwe arira ndetse n'abakinnyi kwakira resultat zavuyemo bigorana. Ikipe ya Paris Saint-Germain itsinze ikipe ya Liverpool home and away ibitego 2-0, irayifasha irayikubita. Ewana, hari ibintu bajya bita ku ihanyina tu. Umutoza wa Liverpool Arne Slot yagaragaje performance no gutegura umukino biri hasi cyane. Yaba ari nk'ahantu bafunga abantu batazi umusaruro muke yagakwiye kubafungwa. Rero ni ibitego 2 byaje mu gice cya kabiri kuko byageze nko ku minota 60 ikipe ya Liverpool ubona kuri pressing ishaka resultat, ishaka kuba yakelimina ikipe ya Paris Saint-Germain kandi bigishoboka no mu kibuga ubona abakinnyi bagifitemo icyizere, ariko byaje guhinduka ku munota mikeya cyane igice cya kabiri ndetse kirimo kiragana ku musozo mu munota nk'iza 70 gusubiza hejuru. Ikipe ya Liverpool barayikorera contre attack, barayirashe, bamaze kubirasa no ku munota 90 bashyiramo icyo kwibwira torakoze kwitabira no kubugeza ahangaha urakagabo warakoze. Ikipe ya Liverpool rero mu mikinire yayo ubona yuko harimo ikibazo cyo kutumva umutoza, cyo kutamwitangira. Bisa nkaho Arne Slot n'abakinnyi baguye ivutu. Ari nk'igihe umuntu arya agahaga, bijya akunda kubaho ku muntu amara guhaga ukavuga ati none bizaba bibanganye cyangwa nuko nahazi. Noneho n'abakinnyi ba Liverpool basa nk'abantu baguye ivutu, maho gutekereza resultat biragoye. Kuba batwara champion undi mwaka wagira ngo nta kindi kintu bashaka kuba bageraho. Noneho n'umutoza bijyanye na psychologically uburyo ategura abakinnyi ubona yuko nta motivation yasizemo, nta ruhare, ukavuga ati ikipe kweri izi icyo aje gushaka icyo ari cyo, no mu kibuga ukabona abakinnyi nta cyizere. Rero ikipe ya Liverpool yagerageje kudefanda kwinjira igitego kugeza ku minota nka 65. Mwabo ngaho wabonaga yuko rwose kugerageza nubwo bayipressingaga, ariko kuko byari byabaye successful yari yagerageje, ariko ukuntu waje kuyihindukira isa nkaho yaryohewe no kwataka. Yageze igihe ikipe ya Liverpool igiriraho iryoherwa no gupressinga no kwataka, imaze kugenda kwataka Paris Saint-Germain yari yamaze kubona ko Liverpool yaje cyane, irangije contre attack nicyo kintu ari sigari gucungiraho kuko kijyana na pressing Liverpool yari hejuru. Imaze kuba hejuru ikipe ya Liverpool, ubwo rero bayicunze bayirasha ibitego kimwe, haza kuza n'ikindi cyo ku minota 91 ngira ngo ubwo rero Dembele kujyanye na contre attack. Murabizi ko umuntu bita Dembele kuri speed asa nk'aho ari hejuru. Rero ku kijyanye no kuba Liverpool yatsinzwe ngira ngo bimaze kugaragara kuri match nyinshi, nka match ya Man City byayibayeho ko bigera ku minota nka 45 ifite igitego kimwe, ariko ukuntu bayikoreye impinduka ni ibintu biteye ubwoba. Rero abafana ba Liverpool mwihangane, ngira ngo n'abanywanyi banyu ba Barcelona nabo batashye batsinze ibitego 2-1, ariko kubera umukino ubanza wari warangiye ari ibitego 2-0 bya Atletico Madrid birangiye ivuyemo. Ubwo rero gatatu uwo mukino wa Liverpool wo ubwo birangiye aggregate yose imikino ubanza no kwishyura ari ibitego 4-0, nta no gukoramo. Byavuga ati nta usanye nawe ndakoramo, ariko ikipe ya Liverpool byayinaniye gukoramo. Nk'abantu mwe ikipe bita Liverpool iragiye, irananiwe kandi pe iteye agahinda kuyibona noneho mu kibuga. Ubona yuko nta cyizere, kubaka psychologically icyizere yo gukora win spirit. Wenda muri weekend bari batsinze game, bagombaga gukomeza kuri motivation bakaba batsinda ikipe ya Paris Saint-Germain kuko match nta bidasanzwe byasaga nkaho resultat bazigarura, ariko birananiranye biragorana. Rero ubwo nta kundi abafana bari Liverpool mwihangane, ngo ikipe ya Paris Saint-Germain ikomereje. Reka rero ubundi mukino twatubuzeho gato wa Atletico Madrid na Barcelona nawo warangiye ari ibitego 2-1. Ubwo ikipe ya Barcelona yatangira gutsinda igitego cya Lamine Yamal
wabonaga yuko zihita zisa nk'izigarutse, ahubwo bigiye kuba competition mu kibuga igiye gushaka rezilita zimotiva zikanayifasha kuba yatsinda ikipe ya Atletico Madrid kugira ngo ikomeze mu cyiciro gikurikiyeho. Firmino yaje guterekamo ikindi mu minota 24 bwate bibaye one on one nyine, bisa nkaho competition igiye kugaragara mu kibuga. Ikipe ya Atletico Madrid yaje kuza kugitsinda ku minota 34, dore match iba noneho isubiye ububisi. Barcelona isa nk'icikamo intege gake, ariko igerageza kuzana rezilita zayo ngo birebe ko yakora n'ikipe ya Atletico Madrid. Rero mu mukino wakomeje uragenda, ikipe ya Barcelona isipuresinga, bakora remplacement, barasimbuza biranga by'ubusa, irapuresinga. Atletico Madrid nta kindi nayo yabonaga, yavuze ati ahantu turangaza gake bahita baturasa kuri ziriya pasi zabo za Barcelona. Murabizi kunyereza baro nta kintu wayikorera ntiwanayishobora. Rero nta kindi kipe ya Barcelona yakoze, nta kindi yatatse. Atletico Madrid nayo iragenda iravuga ati okay, reka turyame contre attaque tuhita tubarasa. Ikipe ya Atletico Madrid rero nayo igupuresinga kwayo, wabonaga yuko iri gucongera kuri contre attaque. Ngira ngo hari nk'amashoti nk'abiri bagerageje, muzamu babiri bamba. Barcelona nayo yakomeje irahaga, bashyiraho iminota 8 y'inyongera ariko yagarura hafi. Gusa nyine Barcelona mu kurangira kwa match bisa nkaho bigoranye, n'abakinnyi ubona yuko bibafegise cyane kutagira rezilita no kubabara. Ubwo rero bakunze ibitego TV Sport News mukore subscribe. Ngira ngo ubwo umukino ubanza ari ibitego bibiri bya Atletico Madrid ku busa bwa Barcelona, ndetse ikipe ya Barcelona ifite umutuku. Umukino wo kwishyura birangiye ikipe ya Barcelona ibashije gutsinda ibitego 2-1. Icyo kimwe yatsinzwe nicyo cyayibereye akaga, nyine birangira itashye. Byashobokaga ko yaratsa muri cya gatatu maze bakajya muri prolongation, bakareba ko agarura rezilita, ariko biragoranye biranga. Rero reka dusubire mu ndi mikino ya Champions League. Turabashimiye, kora subscribe.